نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga palanggungan agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala, waktu nato ini amuin supatan nato in pengajian nato limabay amuna in pengajian daing suratul alaq atau surah Iqra pagtawagon. Adapun in surah ini biya si mga mufassirin kato niyo pengajian panagnaan doon haon amunain parkala sin pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpanaog sin wahi harap kaniya hangan in siya kahinapusan sin katan kanabihan iban na sin jimato amunain na pangaji na to in sumuno kaniya amunain kariasal isim pagkamanusia biyata kato sarta doon hayaon lamud nain parkala jimatu Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga bangsa Quraish laungta kakampungan niya doon ha Makkah sin kakahinang kaniya doon hayan amunain ini ni maugin ayat puas ding haamin niya tulong ta jaman bukon siya amuin magtuy-tuy kaya sugpatan buat malingkan limukay-lukay pa in jaman ang pa biya kaya kanapan inamuin suraya on nadyukop siya pa hangpo tag siyam ayat at inin nakawa tarituhad to amurain ayat 5 tungod sa pa pagnabisin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari doon hayaon matarang daran magkasabot sin mga kaulamaan tungod paparkala sin karya salisin pagkamanusia in manusia laungta na in karya salinya laung sin magbibisara tubadjil in manusia tubadjil in manusia amuyan in ini karya salinya
Bang in manusia amin puunan niya kapag papanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyay sambil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in piagbiddaan sin malaikat iban sin manusia iban sin ka hayop-hayupan kabinatangan laong niya in malaikat na in sila yaon kanila in akal tagaakkal yung mga malaikat sa uweron napso nila. Manjari in hayop, iban sin binatang, in sila napso sadya uweron akal. Manjari in manusia, na yaon kaniya in dua, napso, iban sin akal. Naroon ha, parkala hadjay ni harwa, amoy in karya salisin manusia, kakilahan mo in tao taka-akal, iwan sin tao, amuyin, wala niya piyakay, inakkal niya, sambil iakkalan niya, ingin hawaran niya. Ampain ini katantan, ingkatan kakahinang, sing kita, mui da paparan takatan. Bihan. Bangkaw manganya ya, iyan niya mo kinhawaran mo. Bihan. Uno-uno na inhinangon mo yadto. Hihinangon mo parwaing tao, magbing dadto kayo mo katanta. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon laong ta kalaugan, dahil di hababaw sing gumiini, labi luba na tudhal law akhirat. Makawa sin tiap-tiap hambuk tao yung kapatut niya. Dito haadlaw gana-gana. Na, in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapanjari hamano siya, kato taniw katantaan, asupaya makapagtag-ipon kaniya. Na ingkatan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kato taniyo halaw man sing gumiini subay in nikmat yadto mahinang sabab sin amoy in hikawatok na to maun pa amoy kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhat na to in rida niya. Manjari in ayat nakapin dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Amadto in nakapin ayat mga ayat long ta nakapin amunain long ta hangpo tag upat ayat. Manjari dun haon biyay kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala kalla innal insana layatgha asalan si manusia. Laong si mga magtatafsir in kalima kalla haqqan sa bunal tuod kasabunnalan sabunnal tuod in manusia amoy in layatgha amoy in limiulakad sin amoy in katan pakaradyaan nang liliulakad ayaw pakatauhon niya manusia pagkahinia misanin Allah subhanahu wa ta'ala rin niya radungungon. Amun nagpapanjari kaniya, nagdihil sin nikmat kaniya, nagdihil kabuhi kaniya, nagdihil sin katantan pakaradyaan niya. Di niya, inya turihilan halga. In mapatut, doon hayaon, amoy ini, magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo timbiyay ta si mga sila magtatapsir, in mapatut hinangon niya, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta siya yaon, lumang liulakan. An ra'ahu stagna bang siya makananam kasannangan pagdaya.
in pagdayayaon sa kaulawla, inyaon siya in nagpuunan singkatan siya in nagpaon. Sin inyaon ding Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ubos magmanja siya, simpakaradyaan niyon katan. Inyaon, in pagdaya niya niyon, hinangon niya, ini ipamisuko hamano siya. Bihan, pagkahin niya. Amin di makadsing kabayaan niya. Bihan. Na, amoy ato. Amoy in, ini, kariya sa lisimano siya. Ubos biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna ila rabbika ruj'a. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuod, ya Muhammad, magbing da kau patuhan mo Rabbil Alamin. Magbing da, biya da simbiyaytaan kita, ingkatan kita ini magbing pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun uyan taro kaing. Ara'ayta alladhi yanha, biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, kita mo rin kahalan sin tao amin ng manglang, abadan idha salla, isin nang lang yon pagyanon, hi Abu Jahal, hi Amr ibn Hisham al-Makhzumi, pagtawakon hi Abu Jahal, bihan, Abu Jahal, manjari ini dawa pasimbaran niya, iban na si mga panaiban niya katantan, but in siya hi Abul Hakam, amunain amaan sing katantan manghukum. Pagubos niya nan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya Abu Jahal. Ama sing katan jahil. Ara'ayta in kana 'alal huda. Abadan idha salla. Kita mulong niya amoy ini nang lang, hatin nang lang hi Abu Jahal, abadan idha salla. Pag ganun abdan doon, amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam, liang niya ri papagsambayangon doon ha, ulihan sin maqam sin Ibrahim. Ara'ayta in kana 'alal huda. Doon hayaon, unulong niya in angan-angan mo, atawain pangirab mo. Bang in liang mo yaon amuin halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, bang in Allah ta'ala mang hidayat haipon niya, di niya yan butasan in tatabangan, di niya hibutas in tatabangan niya. Haipon niya, sabab in mano siya kaya hidayatan halawm pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Na, ubos lang niya, in siya yaon, damik yan, inhinang niya, amuin nang daraak maun pa amuin pag mabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. At inya in katan sin himumungan niya, inyaon katantan, hikapag inibuliraya sin makarungog katantan, hikapag kakunahan nila, hikasanang nilahad, dunya sampai paadlaw akhirat, inyaon katantan. Na, pag-ubos, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ara'ayta in kadzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. Unulong niya in pangita mo. Amoy in bang siya nang himuting. Ara'ayta in kadzaba wa tawalla. Uno in panghati mo sin amuin nang lang yaon. Paraan mabuntol harap patuhan Rabbul Alamin. Sin amin hinang niya yaon. Sarta amuin naghihinang sinamuin nang daraak hinang marayaw katantan. Paamin ha supaya makadawhat sin ini rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sintuhan na to Rabbul Alamin doon, alam ya'lam bi anna Allah yara. Uno bahayad tunhinang niya tumanglang siya. Bihan. Magmanja siya din di hababaw sing gumiin.
Ubos mang lang siya, ha mga tao mag-ibadat. Ha mga tao amuyin, maghinang marayaw. Magpapasabay sinaka ma-Islam. Yan na sinhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos langon mo. Bihan. Ubos aun paroon haon lang ta. In tumabang kaniya katandami kalangon niya raisab. Alam bi anna Allah yara. Uno aun bah panghati niya sin inya on kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno ninang niya yaw. Kalla lain lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Doon hay ni dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyin laungta biya sa pantuntuhan na to Rabbul Alaminin amin naraniya na naguno ini alok bihan in bunnal to beta sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla in lam yantahi bunnal to bang niya di niya hundungan impang lang niya atawa impang juri niya impang dihil niya kamudaratan haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala in maniu dunhan amuna in nang daak isin nang daak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Tuhan na to Rabbul Alamin wa illam yantahi bang nyari pahiundong lanasfa'an bin nasiyah tangsuon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuy in ini putok-putokan sin unia yaon. Nasiyah amo na ini putok-putok sin uta ini. Bihan. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyah. Pag anong nasiyah roon haon amo na yung putok-putok uhi Abu Jahal. Kadibatin. At ininhimumungan niya amon biya mga panguan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pangantop-ngantop niya biyata niya roon haon riwayat Bukhari an Ibn Abbas qala Abu Jahal la in ra'aytuka Muhammadan yusalli indal Ka'bah la ata'anna ala unuqi banglaw niya kakitaan ko hi Muhammad sumambahayang doon ha Ka'bah giikan ko gindasan ko lang niya roon ha ini iliog niya bihan naroon hayaon laungta pabalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong in bisara niyayad to pangantop-ngantop niya Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam la in fa'ala la akhadathul malaika bang niyayan hinangun na dunhan ini bugnusun siya sin mga malaikat doon na yan. Amon timbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hati nabiyita doon haon asal sintuhan na to Rabbul Alamin in putok-putok sin uhi ini Abu Jahal yaon katan tangsuon na sin ini kawaon na sin malaikat. Sabab in himumungan niya amin pangantop-ngantop yad to puting. Mana niya puting di jumatu yad to sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala khati'ah in kalaungan hati ni amin hinangon niya to katantan dia to jumato di in hiral niya katan di jumato maita sabab Allah subhanahu wa ta'ala in nagbabaya makahiral kau iban di amo yan falyad'un nadiyah na doon haon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan na siya uno doon hayaon bangmatan kaw at makakauskaw dimhil kabinsanaan haraak ko hadiya ako nahinangan na sarta bukon hadya ikaw falyad'un nadiyah tawa ka na yung kataan amuin imiiban kay mo tumatabang kay mo tawa ka katantan na pag-ubos, bang mo yan matawag na sanad udzabaniya. Tawakon na mo isablong sinallahu subhanahu wa ta'ala in amuin malaikatul azab. May tayag to.
Hasupaya kaingatan, hisubain dumaog dunhan. Amin pangantop-ngantop niya, tumahinang niya ba? Mapadyato niya ba? Atawa ini jumaturuunhan, in sila katantan niya to papagsibuun sin Allah subhanahu wa ta'ala katan, hitilakbo palawm sina pinarka jahannam. Doon haon. Kanaweta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in fa'ala la akhadathul malaika. Bang niya tulong niya hinangon nong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayan ini tanto na sadya dumatong imalaikatul adab hipananam kaniya bukon hitakad madto paadlaw ini akhirat buat malengkan doon saroon doon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hipakita kaniya hipananam kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuad tuin ini long ta biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyad unadia sanad'ud dhabaniya. Sanad'ud dhabaniya. Tawakon na mo isablong sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin narka ay inamuin ini malaikatul adab. Amunaim malaikat mag ini sisiksa ha mga manusia dito hadlaw ini kiamat. Doon na yun. Na biyata daw na ni Ibn Abbas. Kala Ibn Abbas, law da'a nadiyahu la akhadathu malaikatul adab min sa'ati. Law ni Ibn Abbas, bang niya tulong niya, tiyawag niya in katantan amoy in imiiban kaniya, timatabang kaniya, hawak tuad to, na saruon doon kawaun ini malaikat in sila katantan niyaon. Malaikatul adab, haamin waktu rayaun. Biyata. Demikian biyata sin Abu Hurairah. Ha riwayat an Abi Hurairah. Qala Abu Jahal. Siapahan ni Abu Jahal? Doon haon. Ini wallata wal uzza. La in ra'aituhu yusalli kadhalika la'ata'na ala raqabati. Bangkulong niya kakitaan, amuanin biya mga piyagbansag niya, pagparungog niya mga panaiban niya, bangkulong niya kakitaan ni Muhammad, sumambahayang doon ha, Kaaba, giikan ko gindasan kulong niya ini abakan niya bihan. At ini ada hindi ha, ini liug yaon ha, gindasan niya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Liyata'a ala rakabati. Manjari doon hayaon long ta. Hawak to ato kaingatan niya man in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini simambahayang madto nag-usos na siya miyad to bahasa maksud niya gindasan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya supaya mabunalin daawan niya. Doon hayaon. Qal fama faja'ahum minhu illa wahwa yanqus ala aqibay wa yattaqi biyadih. Manjari lang niya pagkita si mga tao bihan sabab hinang nila bihan labi-labi na bang aon doon haon sanggup-sanggupan nila biya na simpananggup-sanggup ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayon ipag-abbo nila na magpunin tao kataan gumawa din ha pamaybay nila bihan kimita bang biya din namin kawasan nila kusog nila hawak to yaon miurol in tao katantan kaniya doon hayon na roon man masuok man siya madto na longsin ini magbibisara kyublaan na imano siya katantan in asal-asal sumung siya paunhan na naikod na siya nagsisibog-sibog na siya long niya bihan sarta amoy nagbing na harap paulihan. Salta nagtatampan sin uno niya, simbayho niya. Tiyatampanan niya sin lima niya. Kala, pakila lahu, malak. Aun na imian kaniya, may ta na yan lang niya. May ta yan. Nagtatampan na kaw simbayho mo yan. Pakala, inna bayni wa baynahu handakan min narin wa hawlan wa ajniha. Laong niya roon haon, ini
haot ko lang niya, ibansin siya yan. Hati niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon siya lihak, lungag nagturing haon. Kayo, nalalablab. Iban, yaon doon haonin, ini, biya magsuliab bihanin kuan. In kayo. Asabi, tumiya, ini, timangkis siya, simibog siya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laudana minni, laktatapathul malaikatu udwan udwa. Banglong niya si muong marikako, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na pinjalaon na siya si mga malaikat bihan, sagta amuin ini utas-utasun in ujot pamaranan niya bihan. Amo timbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na lang niya in kanaog sin ayat ini, amo na in ayat ini hangpo tag upat ayatin. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u adh-dhabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hakay na po an ayat biya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasabunnalan daring hatuhan Rabbul Alamin di da maagad in daawa sin siyo mano siya hababaw sin gumini na laong sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuti'hu ay ikaw magkahakad kaniya. Uno yung bisara niya ay nakaw magdungog kaniya. Wairan to kapus paidahan niya. Wasjud waqtarib sumagawain hinangaya Muhammad na tuyan in pag-ibadat mo harap patuhan mo Rabbul Alamin hinangaing katantan hikapatisuok mo patuhan mo Rabbul Alamin. Amod to in subay hinangunsing kita mga katawtay manghuran. Ayaw na kita simingod sinamuin kahalan si mga manusya bihato sababin hiya Abu Jahal ini kaya nganan siya ini laong niya Fir'aun li hadhil ummah. Siya in Fir'aun sin ini umat ini kahuli ini. At ini aun tu Fir'aun. Nain amin biya sin sipat ngayon aun waktu maggusaw ray sa manusia magguwa. Amoy in biya sin yaon apabila lang niya manusia makakita na sin biya mga insya yaon na kaniya in pagdaya. Biya luparagbo si pag-abbu inamuin, inihipagmanja inamuin pagdaya nila. Bukon in hinangon nila, ayaran nila in alta yaon halawman nila yaon, hinangon nila hasupaya magdaya sila sin pagdaya matan. Unin pagyanon pagdaya matan. Amuin magdaya sila hadlaw akhirat. Sababi maksudang kan kita piyapan jadi, asupay makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, yanim matan pagdaya. Sabab madawhat mo ingkatan, tutong basan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito haadlaw ka na. But in dunya ini, pag iyanon si mga sila, ini ulama, in dunya lang niya, mazra'atun lil akhirah. In dunya ini, pag ini tatanuman sin ini dahon pa adlaw akhirat. At niya in bunga sin dunya subay mo madawhat didto makawa mo haadlaw akhirat in bunga niya bukon kawaon di hadunya. Bihan. Sabab in dunya ini dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya. Iban in manusia dunhan sibu da in mabaya iban dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Yaon na katan kanila. Mabaya ibandi, hirhil na in dunya. Sumakawa in biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ahama, amurin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumayma.
Nasa wabito amuad tuin pag iyanon lutuanan dahon mo harap madto sabab amuad tuin kakkal kabuhi haadlaw akhirat. Biha, bangkaw mabaya dasing kabuhi kakkal. Na, bang di mabaya, naon day sa butanganan si manusia. Biha, amo nain lugal, wayroon kamatay iban wayroon kabuhi. Amo yan. Hati na wayroon kabuhi sa babalaw kawinsanaan. Wayroon kamatay sabab sumukat na in tao mabaya mapatay, rin na siya mapatay. Amo natin pag iyanon. Wayroon kabuhi, wayroon nakamatay. Na amo yadto. Na imapatutlong niya runhan, in mano siya, bang siya magdaya, suway niya hikapagdaya yaon hadlaw akhirat. In alta yaon. Biha. Aun yan asal biyabay ta kato, bang tapaharapon pakain. Uno'y marayaw hinangunta. Uno'y mapatut, paaunon tahabaranta. Bihan, sa babing katanta, nini tutukasan. In pagdaya tutukasan. In kamiskin tutukasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa babiyad to, subay kita maingat dumasin yan. Gamanin hinangunta, subay, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sindihilan kita puunan, hika, dawhat tasin pagdaya rito hadlaw akhirat. Amo yan to. Damikyan, yari dihilan kita kusog. Sin pamarananta. Dihilan kita kalasig. Bukon ing kalasig dihil ka to ipaglasig-lasig tarihadon niya. Bukon. Sa inyan usalunta in lasigta hipag hinang simpiang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihad. Nahampa, im mga yan katantan, bukon lang ta, usalon ta, hipang, ini anyayaha, ginhawa baranta. Biha, mahita, kaya nganan lang niya pag anyaya pag ginhawa baran. Sa babing katan, panganyaya mo bihan, harwaing daing kay mo, inyan magbing da kay mo. Hibalik na sinallah subhanahu wa ta'ala, panaghinang kaniya. Biha, naampan, biha na sinahi, in manusia, magmanja sin nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala biya sa kaula-ula inyaon di na maigdeng kaniya mga alta yaon. Biya, mataod deng ha mga manusia in nikmat sinallahu ta'ala yaon kanila hipanampan pasin ini kasabunnalan deng ha Tuhan Rabbul Alamin. Usalon in alta yaon hipaghinang singkatan wala piyang dakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkatan, di himinang kani, simingod kanila, di makad kanila, na, lang niya ayaw ka magtabang ng mga tao yan. Nabi ada sinji matuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin hinang si mga munafik. La tunfiqu man inda Rasulillah hatta yanfaddu min. Ayaw ka mo lang niya tumabang ng mga tao amoy ini yaon kan Muhammad. Ba't bang yaon di niyo tabangon ni yaon na? Way na sa ulong niya. Mapulaog sa yaon dahil nga lauman sin ini hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapulaog. Biya. Dahil sa kaula-ula, yaon kanila inggaos. Nahipagmanja si Manu siya uno niya. Ini alta sinallahu ta'ala yaon kaniya. Hipagmanja si Manu siya amoy gulalan kirihil kaniya. Sin mano siya pagkahiniya. Biha. Bang siya kanganan in siya bihini. Hipagbanja. Hipagmanja niya ini taod sin anak niya. Biha. Sabab na mga yaon katatan, miya makadaamin uno'y kabayaan niya. Amo yan to. Bang uno'y tabiat niya, amuratin urulon si mga anak niya isab. Bihad to. Na. Inyan katantan biya na sinji matukan Abu Jahal biya da ini kita simbiyaitaan di iyad to jumatu bang ini uno-uno na daawa si manusia ini binsanaon takaw di siya makabinsana di bang inallahu ta'ala ri magdul wayron jumatu sabab uno-uno pakaradyan halaw man singgumi ini bang wayroon ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala way jumato ang sulag unoon. Misan ginhawa baranta, hawayroon ka uno-uno yan.
bang bukon hirhil sin Allah Ta'ala kato in kasay, wayron mahinang tari, kita makaig, bihan na kulangan. Bihan. Naamo yan, ini ni katantaan, hipagsusukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kita magsukur pa Tuhan Rabbul Alamin, karna sin ni'mat kyarhil kato, nakanapas kita marayaw, magsukur kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakakaon kita marayaw dengan nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hipagsukur taday sab kaniya, ay ikaw na ibadat yan to pa Tuhan Rabbul Alamin. Hikakanap sin lutuanan na to, dahon padarat niya. Kita kawin luhay magpataod sin amal. Nasa bangkaw magmanja, ingkatan malupas. Indirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kay mo, ni'mat piyakaon kay mo, malupas na katan. Nawayron, yapos pa igdat. Ang kana, suway hadyan urulon na to, ayaw na to kalupahan mga katawtay manghuran, imaksudang kan kita, piyapan jirimano siya, supaya makapagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaran na to in pagkamano siya, biutang kita roonhan ang tumpukan si mano siya. Sabab, naroonhan, bang kita nakapuklas din hapagkamano siya, na mayroon daoton sing kitang sulagon-uno. Biha, naamoy adtuin suway ayaran sin kita niyo, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, papagbarakaton kato. Taniyoin, katantan, yumuhot na to pakarayawan, bang man iuurol na to, ini ingkatan piang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayuputon na to, katan piang langan, tangkisan na to, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkita niyo, halawm pamarihara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله